sigara uri vacant mu bintunguye kuri Arsenal sinumvisha avuga muri ya mwana wa Atletico Bilbao. ndayifite hano inde Zubimendi ntago numvishe amumentioninga Williams reka nyigusomera hano nayisomye nanjye hano kuri Arsenal's interest in Nico Williams is long standing. The coaching staff are also keen admirers of Real Madrid's Rodrigo. The numbers associated with hypothetical deal for the Brazil international, however, will be challenging. Nwango kuri Nico Williams biracyari long standing. Donc ntabwo byegere si ibya hafi. Ntabwo ari ibya hafi. Coaching staff iracyashima cyane obita Rodrigo Goes. Ariko nta kiragerwaho wabo rero biracyari aho ngaho aratekerezwa ariko ntabwo ari ibyavuba. So izindi deal rero nuko uyu munsi ikipe ya AC Milan ishobora kurara itangaje ku mugaragaro Luka Modric. ni ibintu bishobora gukunda kubera ko mu bigaragara ikipe ya AC Milan yaba ari destination itari mbi kuri uyu mugabo. Nubundi nkuko ubivuga dore uko gahunda iteye, Luka Modric kuva yafata umwanzuro we na Real Madrid bakumvikana gutandukana, kandi AC Milan igomba gutakaza umusore witwa Tijani Rangers ugomba kwerekeza mu ikipe ya Manchester City. Rwose iyi ni deal ubona yuko bisa nk'ibyarangiye. Mu gihe rero biri kurangira harimo kuri we kubanza kumenya ngo ese interest za AC Milan ziranya avantage mu buhe buryo. Harimo rero ibice nka bitatu. Igice cya mbere ni igice cy'uko we nk'umukinnyi biramugumisha kugukina kuri niveau hejuru, kuko Modric yavuze yuko azakina igikombe cy'isi cyo muri Amerika, Canada ndetse na Mexique abone gusezera muri nationale y'iwabo. Icyo nicyo cya mbere, nicyo agamije cyane kuko urumva afite imyaka 38, ku myaka 39 umwaka utaha azaba agifite akabaraga. Yavuga ati rero reka sunike nkiri kuri ho niveau ahantu nyine heza Iburayi, kipizwi ifite ibyiharanira bizwi, noneho ndebe yuko nazagera icyo gihe ngifite ibyo gutanga. Icya kabiri, nk'umunyaburayi ni umuntu bitagora cyane wenda mu kwimura umuryango, izi za Espagne, izi za Italy, izi za England n'ibiki, ntabwo bisa no guhita ujya gutura mu buzima bwo muri za Saudi Arabia wenda nubwo nyuma yazajyayo n'ibindi. Ku mpamvu z'umuryango ntabwo byaba ari icyemezo kibi nanone kuva muri Espagne ukajya gutura muri Italy. Usanga n'ubundi abana babo baragiye biga mu international schools yigisha mu Byongereza, ku buryo n'ubundi agenda akaribona mu Butaliyani. Harimo nanone n'impamvu yashingira ku kuba bashaka ubushobozi bwe nanone ko AC Milan ni ikipe itagira ikibazo cy'imyaka. Kuvuga ngo urakuze, AC Milan ikunda abantu bakuze rwose, kavuga iti cyane ko haje n'umutoza wikundira abakinnyi bakuze, Allegri ari mu batoza bikunda. Nzaba muri iyi projet ndi umuntu wumva ko hari icyo mvuze maze nafasha agaciro. Barakabye cyane kuko banasubiye inyuma baravuga bati kandi abantu bibuke ko Mirasa wa mugani nkuko wari bivuze inakunda abantu basa nkaho bariho basoza kariyeri. Baravuga bati mwibuke ba Rivaldo baza bavuye muri Barcelone baje basa nkaho basoreza muri Mira. Baravuga bati mwibuke ba Fernando Redondo abo nabasaza ba kera cyane nabo bavuye muri Real baza muri Mira. Ati ba Ronaldo atirebye ni ibintu twebwe tumenyereye ahanga kandi Zlatan zo mundi no yasoreze. Ati kandi yo baje baradufasha, ariko nabonye nuriya mu directeur sportif abo mushya Igli ni bari na Igli Terra Igli ari umuntu usa nkaho yarashyigikiye cyane za rya Modric muri equipe ya Mira, avuga ko experience ishobora kubafasha byinshi. Azahabwa miliyoni 3,500 by'amayero nko mushahara. Birashoboka cyane nabonye directeur muri AC Milan y'umwaka. Noneho barimo barapropose n'ikindi kintu kiremereye, baramuzana ku mwaka umwe ariko harimo
na option yo kumwongera yo undi mwaka extendinga mu gihe babona hakirimo imbaraga akunyu n'agasukari. Hanyuma ku munsi w'ejo rugaju nibwo deal ya Bruno Fernandes byatangajwe ku mugaragaro ko yabaye declined yo kujya muri Al Hilal. Nimugoroba rero yaraye atanze nyine nawe version ya asobanuye avuze icyabiteye. Aravuga ngo there was an opportunity. Al Hilal president called me and asked if I wanted to go there, so I rejected. Hari amahirwe y'uko koko najyayo, koko perezida w'ikipe yarampamagaye ariko birangira ntemeye kujyayo. Ubundi wenda utarakomeza abantu banza basobanukirwa uko ibi bintu byari biteye, wenda iby'ingenzi kugira ngo twumve version ye yatangiye muri equipe nationale ya Portugal. Ubundi ikipe yahamagaye ajawe iramubwira iti wowe ngwino hano muri Saudi Arabia tuganire imbona nkubone wumve biri muri package y'ibyo twifuza kubaha. Nta kibazo uhakana ibintu wumvise cyangwa wemere n'ibintu ariko wumvise byari byo. Ageze rero muri kiriya gihugu kigiriye umugisha wo kw'Imana yagishyizemo peteroli nyinshi cyane. Umugabo aramubwira ati twebwe twiteguye guhemba Bruno Fernandes miliyoni 25 z'amayero ku mwaka. Ayo mafaranga akubye gatatu amafaranga yembwa muri mani. Ubwo ni 700 ku cyumweru bari bamupropose. Adafite umusoro n'umwe. Nubwo aya mafaranga kwa kundi bahita bayibara bataramu bakajya kumanura mu masegonda n'ibiki byose n'iminota. Ubwo no vuga ngo ubundi numango kwara amafaranga y'abandi n'abastarire abo bari rundi ngo ntaho miliyoni 66 ni 600 ku mwaka. Miliyoni 66 ni 600 ku mwaka z'amaki z'amayero. Urumva oya 25 oya si byose nibyo. Miliyoni 36 ku mwaka zikaba miliyoni 5,550 ku kwezi. Uri kumva hakaza ku munsi 180 ku isaha 2,700 ku isegonda amayero 2 n'ibyi pa week isakabarangaye pa week ni miliyoni 5,550. Aho ni ku kwezi. Oya singibise do inyasurse ya hehe transfer news. Ibitangazamakuru bigira ntuza zitandukanye. Anyways ngicyo nari nabashe kubona bo bavuga ko bazamuha 25 per year. Birashoboka twese nta uriyo nta ubizi. Bavuga yuko bamukubira gatatu amafaranga yo muri maniyu. Umugore we niwe yakomeje kugenda amubuza. Avuga yuko nyuma yo kuganira n'umudamu we, umudamu yamubwiye yuko ku mpamvu za kariyeri ye nk'umukinnyi ukiri capable, ugifite imbaraga, ugifite ubushobozi bwo gukina kuri niveau yo hejuru bakwigumira mu Bwongereza. Ariko siko yabisobanuye yavuze ko ibyo yatangaje yavuze ngo there was an opportunity they were waiting for me, then I spoke to Amorim and asked me not to go. Man United didn't want to sell me then. Sibyo na Man United reka ngo version irambuye cyane irimo byose ntacyo bitwaye tubihuze neza. Yes uko biteye byose birimo nibyo uvuga nibyo. Reka twihute gatoya ntitutinde. There was that possibility. The president of Al Hilal called me a month ago to ask me to go there. Ibyo nibyo. There was a waiting period on my part to think about that. Nokuvuga ngo hashize ukwezi president mpamagambwe kujyayo, nafashe igihe cyo kubitekerezaho. Hanyuma if Manchester United felt it was my time, yego I would be open to go. Nagombaga kugenda. I spoke with Mr. Ruben Amorim. I spoke with the club which wasn't willing to sell. Navuganye na Ruben n'ikipe bo bimbwa ko batifuza kugurisha. So igika kindi rero niho avugamo iby'umugore we. I spoke with my family to understand if that was what I wanted for my future. Urumva? It was actually my wife who asked me not to go. I never said yes or no. Sinamwemere cyangwa muhakanire. But she insisted putting my professional priorities ahead of everything else. Dushatse twasoreza aho ngaho. Nuko ngo harimo maniyu Ruben yaramubwiye ati mu byukuri mbabarira ntugende
ikipe iramubwira ati ubwo umutoza atabishyigikiye ntabwo ari byiza ko twakugurisha. Abaza umugore we, umugore we aramubwira ati njye ndebye ibijyanye na kariyeri yawe nashyira imbere ko wakomeza gukina kuri novo yo hejuru kuruta ko wajya aho abavandimwe kuri BNB bita mu bitabara ukajya ahantu dukorera amafaranga menshi ariko kandi nawe ubibona ko kariyeri yawe ariko ikwereka ko Bruno yari tayari. Wumve nk'aka kantu Bruno yari convinced rwose ifaranga rega ni hatari. Ibaze ko yavuze ngo it would have been an easy move. I had Ruben Neves and Joao Cancelo there, two people I have a great friendship with. Avuga ati byari kunyorohera kujyayo kuko mafite abakinnyi bawe Joao Cancelo b'inshuti zanjye za hafi ku buryo kwiyentegera muri iriya kipe byari kunyorohera. Ni nkaho yashaka kubwira madamu urufaranga ati rwose urufaranga narubonaga ariko iyi deal yari nayo kuko nk'uko babivuze Miguel Pinho mu agent wa Bruno Fernandes yamaze icyumweru cyose ari mu Barabu. Yavuyeyo ngo agiye kureba match ya Champions League kuko ngo ni n'umu agent wa Nuno Mendes. Nibwo yavuyeyo kandi n'undi bose n'aba Portugal n'abakinnyi bari muri agence yari yatangiye ibiganiro, ahubwo utwo tuntu twaje mu biganiro twanyuma nitwo twatumye witwa Bruno Fernandes atajyayo. Ku munsi w'ejo ikipe ya Chelsea yamaze gutangaza ko rwose itazakomezanya na Jadon Sancho. Amasezerano y'intizanyo tariki 30 z'ukwezi kwa gatandatu. Sancho nawe yamaze kwandika asezera abakunzi b'ikipe ya Chelsea. Ikipe ya Chelsea igomba gutanga miliyoni 5 nka penalty zo kuba itaraguze umukinnyi urana w'ikipe ya Manchester United ubwo yongeye umukinnyi wa Mani igomba gushaka y'umukino, igomba gushaka aho kanamukinisha. Nahoze ndeba bamwe mu bakurikira ikipe ya Chelsea bavuga bati Sancho n'umwe mu bakinnyi bahembwaga amafaranga menshi kuko rwose Sancho ngo yarariho wifuzaga mu biganiro ngo ashaka ko yaragiranye n'ikipe ya Chelsea kugira ngo banamugore ku buryo buri permanent. Yarifuje umushahara $300 by'amapawundi ku cyumweru. Bakavuga bati se abakinnyi bacu Enzo Fernandez ufite 180, Palmer ufite 130, Caicedo 150 kukurera 110. Ati ari n'abakinnyi badufatiye runini, uyu nguyu 300 twayamuha gute? Biragaragara rero ko agomba gusubira muri Man U, kandi Man U nayo ifite hari abakinnyi bamwe na bamwe bashobora kuyisohokamo barimo nk'aba basore Rasmus Højlund biravugwa ko ashobora kugenda. Bikavugwa yuko Joshua Zirkzee ashobora kugira gutya agasohokamo. Bakavuga bati rero nta wamenya tuba dukeneye no kongera effective cyangwa se kuba dufite abakinnyi benshi bakomeye ku buryo tunakina n'amarushanwa menshi. Ubwo rero Sancho agomba kugaruka, ariko ngira ngo Regan bizakunda kugora abakinnyi b'ikipe ya Manchester United. Sinzi kuki Manchester United ari ikipe ihemba amafaranga menshi kurenza andi mu Bwongereza, kubera ko abakinnyi bayo bose baba baragiye muri loan. Igituma batagurwa ni amafaranga bahemba. Ariko ziko na Mbeumo ari kubasaba 2.5 ku cyumweru. Mbeumo urumva Mbeumo arimo arasaba miliyoni 250 by'amapawundi. Uwo miliyoni ku kwezi. Uwo bita Anthony muri Betis yitwaye neza, barifuza bakamwifuje. Uwo bita Marcus Rashford ntabwo yitwaye nabi muri Aston Villa, bakwifuje kumugumana. Jadon Sancho ntabwo yarafite imibare mibi nk'ikipe ya Chelsea, ndetse unarebye n'uburyo yasezeye. Ariko usanga buri gihe ama equipe menshi impamvu ataktivatinga abakinnyi bamanye amafaranga menshi bayizamo ibakeneye cyane. Noneho mu kubakenera cyane kubera ko itagize success mu myaka yashize, interest zibari dohango ijya kugura umukinnyi n'abandi bamushaka kandi benshi. So projet yabo rero mu buryo bwo mu kibuga byagaragaraga ko mu minsi ishize itari projet kanganye cyane cyangwa ushamaje. Nta n'ubwendwa ku bishara gusa, banza guhendwa muri transfer fees, amafaranga yishyura noneho ikabreshesha club yawe ndetse nawe ubwawe naje wawe amafaranga iri bukugure n'amasaleri izaguha. Inyota rero kuri mani impamvu bo bemera kuyishyira hejuru cyane mu kuguha byose, bo babizeye yuko bakeneye gukora ibintu biri quick kugira ngo basubire ku gasongero. Nka Chelsea yo yamaze gushyiraho rwose icyo bita wages limit, bavuga ko nta mukinnyi muri iki gihe bazasinyisha uzajya urenze 200,000 ku cyumweru.
by'umushahara niyo mpamvu nta nicyo rwose mwirirwamo negosiyo iyo ushaka kurenzayo baravuga bati dukeneye kugira payroll itaremereye kuko dufite abakinnyi benshi duhemba. So Man U rero igomba kuzajya irindira abo bakinnyi bagasoza amasezerano cyangwa se ikemera kuzajya ibatiza ikagerayo yishyura mu makipe yabatije, hanyuma n'izo kipe nazo zigatanga igice gisigaye. Nka Real Betis nayo yibwira ngo utanga amafaranga 220 ku cyumweru yajya kurahise ngira ngo ni ibyo ariko riga buriya ngo Man U ngo niyo iri mu makipe atazi kunegosia. Witwa Giuseppe Marotta ni perezida w'ikipe ya Inter ngo yarabasetse cyane ubwo yazanaga witwa uyu muzamu wa Man U Onana ari muri Inter, yari yamuzaniye avuye mu Ajax aziye ubuntu ngo Onana yamwifuzagamo miliyoni 14 ngatanga ibiganiro na Manchester ngo Manchester biraje ataranayibwira igiciro biramubwira ati turabakubita 25 arabaseka cyane ahita babwira ngo yikinira, ahita babwira ngo mumese nkane ngo batazuyaje bahita bamuha senkane, ahita aguramo uyu muzamu yazanye kuri miliyoni 5 Yann Sommer yungukamo miliyoni zijya muri 45 kuri uzamu mwiza kurusha Man U yari cyane. Hanyuma indi deal ihari ni ya Milos Kerkez kuza mu ikipe ya Liverpool avuye mu ikipe ya Bournemouth. Ni umukinnyi mwiza ukina kuri kurari y'ubumoso yugarira Liverpool. Irabibona ko imyaka ya Robertson iri kugenda yegera hejuru. Ikindi nta no mu backup mwiza yari afite, ni umwana ufite imibare myiza cyane, umusore ukinisha ingufu nyinshi mwiza kabisa. Babasore ba Liverpool nanakunda bakunda gukora uruhande rwose akazamuka karuheza akazagendera ama crosses. Probably rero bidahindutse uyagomba kuba aza muri Liverpool ariko ntagomba kuhagera wenyine. Florian Wirtz yakoza gashya yahishuye amabanga y'uko rwose kuza muri Liverpool bishoboka cyane. Florian Wirtz umunyamakuru umwe mu banyamakuru bazwi cyane yaranditse aravuga ati Florian Wirtz arashaka kuza muri Liverpool ariko akambara nimero 10. Iyo nimero yambarwa na Makaristeri. Ego buriya hari ibintu usubiza abantu gahita babona ku ikipe rwose uri hafi kwerekezamo. Arangije ahita ajya kuri story ya Instagram ye ati ninde wavuze yuko ngewe nshaka kwambara nimero 10? Ati ibyo bintu ntabyo nakora nge nubaha abandi bakinnyi. Ati ibyo musoma byose ntimukabyizere. Abantu bati kudahakanye kutavuga yambaye 19 nabyanga. Ni nkaho yavuze ati nge nubaha abakinnyi bagenzi bayo. Ati ibyo byo kwambara nimero 10 ntiyahakanye ko ataza muri Liverpool, yahakanye ibyo kwambaramo nimero 10. Undi mukinnyi Liverpool nanone yifuza ariko na Man City yifuza ni Ryan Cherki. Kuwa gatanu icyumweru gishize umutoza wa Liverpool yavuye mu biruhuko ajya mu majyepfo y'Ubufaransa kwibonanira na Cherki amusobanurira projet bafite yo kwa bamugira umukinnyi mwiza. Ariko ibiganiro na Man City ngo biravanse cyane ku buryo ni likely scenario rwose ari yuko uyu mukinnyi yakwibona muri Man City kurenza muri Liverpool.